whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahirahira, whakarongo pi kari mai, hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. Ka pai, te ahua nei kua ri te rātou, nā reira hoatu te piki paki, kia haruru ai te whare, anei te whānau Taringa! Kaungi mai ki yo, whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force, kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahirahira, whakarongo pi kari mai, hare mai, o Taringa hare mai. Awe, kanu tēnā hei te rauki. Ka mai nenga mai ka, tēnā koutou. Ka mutu tātou kauhau. If that was te matatini, that's our whakaeke. Yeah. Ka mātui tēnā. I tai koe ki te BFT te ata nei? No. Iaha. Ai? Iaha. I moi. I au te moi. I hikoi tāua ki tētahi wharekai. Nō reira hea te tikanga o te BFT ki te wharekai. He kori, he kai. Big friendly. Big fat taringas. Yeah, big fat taringas. Ahoi anō, tēnā hu I tātou katoa. A kei ngā huanga, a Ngāti Kahungunu, a o tira kauaka, a koutou ko nā hinonga, e tautoko nei tā tātou kaupapa. Toitū te reo. Ai, kia paki o tātou hinonga. Kea koutou, tēnā koutou. E mihi ake ana, a ki nā kai kōrero, I kōrero, ai nā kōrero I raro I ngā manaakitanga, a te mea ngaro, nō reira koutou, kei te hunga, I taki I te kuputapu I tata nei, tēnei ka mihi tēnā koutou, tēnā hui tātou. Kia ora tātou. And we've left the bustling metropolis of Taonga. Yes. Oh, oui. With its bright lights and many intersections. To come 2 to roundabouts. Yes. To come to this nice, quaint little town. Ki te kaue mai tā tātou kaupapa I a Taringa. Me kore ake koutou. Kia ora. Ngai Taringa, I roto I ngā tau, I tautoko mai, I tā tātou kaupapa. O tira koutou kei ngā kai kōrero, kei te kitau. It's like a who's who of Yeah. of Māoridom, of te ao Māori, te ao kōrero Māori. I'm looking in the audience, who can I see? Who can you see? I can see our wānangahia. I can see toka, I can see maunga whau. I can see hikurangi. I can see tararua. Ai, ka kora tonu. Yeah, too much. When you fellas fill your evaluations in, don't forget the whakaeke. Hundreds, straight hundreds for that one. Yeah. Ahoi anō, ko tētahi āhuatanga, me ki kaupapa o tēnei huihuinga, ko te whakakōrero I te tangata, ko te whakahihiri I te tangata, ki te kōrero I te reo. Ne? Kia noho ai ko tō tātou reo, hei reo ora. Kawa hei reo mo te tuhi noeho, aingari hei reo kōrero. Nō reira kia kā tātou ki te kōrero, kia kaho ki tātou ki te aki, I o tātou hoa, mātua, krani mā, krani pā, kua tīmata ki te ako I te reo. I runga I tērā, I whakarotia ai, as they were having their breakfast of big fat, what? Taringa. Toast. Big fat toast. Tohi. Oh, those thick ones, eh? Yeah, it is. Yeah. I puta ke tēnei kiwaha I a tupuaheiri. Mo te... Ai. Nō reira. Ngaua te pai. Ngaua te pai hamuti, ngaua te pai e huama. Ngaua te pai hamuti. Okay.
te tikanga o tērā. Well, some people like that, but I don't know. Ngaua te pai. Mau e whakaro aki. Yeah. Hea keiki o whakaro, hea te ngaua te pai. Ngaua te pai hamuti. Ngaua te pai hamuti. O pai hamuti. Eat. Eat pai hamuti. O ngaua. Chew. Oh, chewing the fat. No. He leaves fat on the pai hamuti. I don't know. I don't know. Well, I did do a fat one just before we came in. E pono tēnā kōrero. I te pātoto rāua I taku kuaha. And I was like, hey, kai te pai hamuti au. Yeah. For reals. Nah, for real. Engari tika tā, Erika. Ai, engari ko te pai, ko te tūru ne, e noho nei te tangata. Ki te mahi tāna mahi, namarua. What? But sometimes it's not a namarua, it's a namarima. It's a nai. Hey. And really, kei ere ka puta mai e tai kiwaha. Yeah. Sometimes Okay. it takes 8 wipes to know we only needed 7. Oh my God. Anei te tangata ka tāka I tana ringa. Ne? We te iwa ka pēnei. Ngaua te pai hamuti. No whea no koe a te puaheri. Ka pai ngaua te pai hamuti. I'm going to assume this is something good just because of our actual legit conversation earlier about the whare paku. It must be something good. He whakaaro O reira. koutou, ngaua te pai hamuti. Ngaua te pai hamuti. Hea kia koutou. Oh, look, we got nosebleed seats. Hey! Oh, yeah. Oh, those poor fellas didn't get T-shirts. Nah, they got some. No, they got I just saw you. I looked Yeah, up, yeah. whoa. Yeah. The cousin over there, he's nearly touching the light bulb. Yeah. Tēnā koutou. I can hardly see it. Bro, I went through the roadworks. Te rori, rori mai taupoki konei. Ko tahi nahi te tangata I whakahoki mai taku mana pōhiri. Bro, no, mai, tērā mai, oi. Or how many uncles you got and they drive like this? And you see them and they go. Hey, they go. No, what about those ones ka tū and you know, kei te tino hari kōkoe. Yeah. And ka me koe tō wave and then they're like, Yeah. Moumou taku ihi. yeah. Pēnei te wai, whakawhiti ana I te rori, eh? Yeah. Like, ko te tikanga. Ka whakawhiti ana koe te rori. Te rori pedestrian. Ai. Oh, yep. Hey, ko te tikanga ki te tū te waka, ki au te ronei. You know, you give you a little... Yeah. Hey, ka pēnā koutou? You're going, oh, man. Like, Ai. Yeah. I Kero do te that. tikanga. Oi, I tērā wiki. I taupo au. Kare tētahi I pērā. Pus mai. Hey! I nei te tikanga, hei? Yeah. E ngā hoi. Ka pai. Yeah. Kia mau ki tēnā. Anyway, back to te pai hamuti. Hai te whai hamuti. So the kura huna in that is whakaro nui. Whakaro nui. Hea te whakaro nui o te ngau o te pai hamuti. Ngau a te pai hamuti. Ngau o te pai hamuti. Come on, help me out. Kei konea pau tēmara. Tā pau tēmara. Ai. Ai, ngau a te pai hamuti. Ai, kia wānangahia tērā kōrero. Ai. Aha. No te ao te tohunga. Hey, ready? Te mahi a te pia. Is that those ones like they're prodigies and they have to like really show how much they want it? Yep. This is real life learning right here. Yeah. Wait, no. Yeah. Yep, that's about all I know about that right now. Ka pai. Te puahiri? He tohu o te manawa kairoke. Ne? Manawa kairoke. What are you willing to do
how far are you committed in terms of a kaupapa or something that you want. E whakātu atu ai tō manawa kairoke, me ngau koe I te pai hamuti. Nei. So, koutou, ka te anō ka tīmata ki te ako I te reo, if you just started learning, and you're that part of my journey in learning te reo Māori, and you're at the start. Yeah, we know the kōrero, eh? Yeah, Put we your know hand the up. kōrero. We know Put your hand up. Okay. So, on the break, you're going to go and bite the toilet seat. Yeah, he's going to be heaps of... I reckon the safest place is where there's already bite marks. No, I would actually fly to Japan and bite one of their toilets. Yeah. Yeah, but tika. Engari, koera te tikanga o te kōrero. I te mea, he nui ngā whakamātautau kei mua I te tangata. Kia ora. Nō nai ako ana I te reo. Tatu nō ki a tātou ko ako ki te reo, e pai ana te reo, kei reira tonu etahi wero. Ne? En ko reira anō, te wāhi, te huarahi rānei, o a mātou o a tātou kōrero I te rānei. And do you remember our kaupapa is? Do you know what our kaupapa is, you fellas? I asked you on Instagram. No. Ngā āhuatanga, Kāori whākina, nō kāko I te reo. Kamai. I just learnt that. Tai anō ka ako au I taua rerenga. Ko tana whakamātautau mai nei ki au. Yeah. Nō mātou e hautu ana ki koe. Ai. Speha tō whakamauritanga. He katoa nei au. Hono. So, I know Hemi's was 15, I think 15. Kei kone ko Hemi? What was 15? Help me, people. Work with me. 15 tips for learning te reo. Yeah. I think it was. Ko tā mātou, things they won't tell you, won't be said when you start learning te reo Māori. Yeah. He was like, oh yeah, those ones. And then once you're on that other side, you sort of like, let them find out. That's part of it. Like parenthood. How many of those regret the sleep they didn't have? Yeah. Like, oh, they didn't tell me about this part. But they do tell you, and you just don't listen. Yeah. Tēnā tangata. Well, e tahi wā e whakatinana ai te kōrero me whai whiako e. Ka pai. You know? Me Ko whai... whiako te kai ako nui. Ai, te kai, ai, koia. There's no greater teacher than experience. Hey. Yep. Nah. Te kaupapa nei. Things they won't tell you when you start learning te reo. And you should be told. Yeah. Especially tātou pauako māka ki te etahi o a tātou tauira. Kei reira etahi whakaaro. And I think I saw my cousin, she's here. First one I heard about. Hea tāna kōrero? Managing expectations. Ai. Right, Yeah, yes. Yeah. Yeah. And yeah, those expectations, I mean, not managed, but just be cautioned. So, ka whiu ki a koe, puaheri, hea tētai o mea. Things they don't tell you when you start learning te reo. Things that didn't tell you the... you'll still be seen the same from your marae and your whānau. Yep. Like, you did one cause a pinaki, you want to sit up there, get your ass. I haven't seen you touch the peeler since you Yeah. told to. Grab a tea towel. You know, expectations, eh? And e pono tēnei kōrero, I'm the chosen one, I'm here to revive or bring my people back alive in my marae. Meinga, e hoa, e hoki ki muri. But it's the same thing, and it's a cliche, like no one cares how much you know unless they know how much you care, you know, e rā mea? Oh, It's nice. Yeah, you can keep that one. Mā wai e whaka-Māori, hoino. Mā koutou pē e whaka-Māori. But that's those are some of the expectations. And you're never fluent enough. Yeah. You know, ka ki mai tētai, Māori ake nei tō reo, ki te noho, ki te taho o tā timo te ewa. Pai ake taku haina mana I taku reo. Māori ki aia. So those expectations, of where you are. And I think it's in a lot of things, the things that we do, you know, hauora. But it's the XP points, I talk with some of my whanaunga who are getting XP points. So for you gamers, experience, ne? Whiako, experience points. But it's that line of doubt,
doubt and frustration and being scared, just beyond that line, there's whiako. And you'll still wake up alive. Some of your expectations will get broken down and your world gets turned upside down and you realise, oh well, he whiako tērā. Tēnā koe i taua whiako. Yeah. Ka pai. Kia ora rau atu. Okay, how about, it's not easy. Like, I feel like, and we had a little talk about this last night, that sometimes you're just either good at it or you're not. And I'm in that not category, clearly. Oh, Well, But it's okay. Like, I'm not expecting to be the next karanga at my marae and the next big orator. I've had to realistically cull back my goals to something that's realistic for me. And it's sort of in line with your expectations, kōrero. Yeah. But yeah, and I know like one thing that I do, and I feel like probably heaps of people do, is rush out there and try and learn everything all at once. I like learn a little bit here and I'm like, yeah, cool. Move on to the next level. Yeah, cool, mean, totally forgot that one already. But move on to the next one and mean, totally forgot all of that. And then I get here and I forget everything. yeah. I am the epitome of that makere, hinengaro makere. That's me. E ke nanga... engari i mahara koe. I mahara koe, ai. Ai. Ako e hene ngaro makere koe. E hara koe i te mahunga wai. Kia ora. So hene, e ki au, he iho pūmana watonu koe, ki te hunga, e whai ana i tō tātou reo. Kia ora. I feel like you guys give me too much props. Thank you, though. But e tika, you're doing the live learning. Oh, tātou, we're doing the live learning while tātou... I am building my car as I'm driving it. Yabba dabba doo. Yabba dabba doo. What's quite funny e a koe kōrero pērana. Kei konei pētahi. Every now and again I get a message no tētahi rangatira o te ao Māori. And we have a kōrero and then they drop in, oh, you need to do an episode on te mea. Ka puta te kōrero i a rātau e tarai wāna ki mea hui, ki mea marae, ki mea kaupapa. Ka huri ki te kimi, me kei reira te kaupapa i Taringa. So tēnā koe te katoa, whakamahi nei a Taringa, koe nā tētai, o oku moe a, te mai ti matai tātai kaupapa. I te meko, ko Taringa, ko tana tuapapa, ko te iāna. Te iāna. E ni tipu ai, ahau i roto i tērā i te iāna. So on that, i au tētahi reo, i te kura. I thought, right, kako i te reo, I'm gonna know what the old people were talking about at that time. So this is the 80s, yo. Leg warmers. Leg warmers, landline. They're coming back, eh? Everything comes back. Everything coming back. Yeah, corduroy suits are back. Yeah. Corduroy suits are back. Ghetto blasters. And my old people, ko nā ruru he nei ngā kuia. Kānoho, i roto i te tō mātau, ko turakina te whare. It was known as the little house, the king's house. Kānoho rātau, ka pōuri. And you think those old girls are asleep, eh? And then you see the cigarette, The light and the little orange, Yeah. you know, and you get that whiff of Park Drive. Oh, God. And there was only 2 tobacco then, Park Drive, Pocket Edition. Tupu i roto i te whare auahi. And I thought, yep, kako i te reo. Miki, ka tere mōhio. He ha rātou kōrero. Ne? You're not gonna know straight away. Ne tika tā te puaheiri. Ka tīmata koe ki te ako i te reo. Think, right, next year, I'm gonna sit with Pānia, Leon, and I'm gonna understand. No. No. Ako nei pia,
kei rere etahi kupu, rerenga, rāne, mōhio ana koe. Engari, ka ngaro koe I roto I te ia o te kōrero. Ne? But don't let that get you down. And koe nā te mea. Koe rā te ngau o te pai hamuti. Ai. Ne? Mea ki tonu I a koe anō, ki te ako. And the classroom isn't the classroom. Anei te ako manga. Ko nei. Ko te ako manga, ko te haere, ki te kaputi, te taho tetei. So one of the most valuable things I learned, when you go to these big hui, ne, some of them don't have much to eat. Not this one, though. When you get to that, if you're lucky to have a break, you get to the paramanawa or whatever, go and have a cup of tea with somebody. And e pērā te kūrereo. Koutou kua tai mai ki nā kūrereo. Mōhio ana koutou, ai, ara nā kōrero I roto I te akoranga a mea kaiako. Engari, he nui anō nā akoranga I tō noho tahi ki etahi ki te cup of tea. And when everyone's having their cup of tea, or their Milo, if you flash, you got a Milo. Everyone's got Milo now. In the old day, and back in the day, it was flash if your pa had a Milo. Yeah. Ana, ia koutou e kōrero ana. Koe rā tō akomanga. That's your classroom. Ne? And you need to push yourselves into those situations where you might be sitting with a whole lot of speakers that kei taumata ke, engari he wheako anō tērā. And it's a good reminder to you, to those of us, ētahi, kei tētahi taumata, o tātou reo, tō tātou reo, ka pēnei koe, yeah, I've made it. Me ara wāke, ka noho koe me etahi atu, and you're humbled. Ne? And koe rā tētahi mea. So yeah, we're telling you that. Pātaitaki. Who are you asking? You. Okay. What's something you've struggled to learn in te reo? Like a sentence structure or Math. something? Math. Nā, tika, math. How te math? Pāngarau, pāngarau. Te reo pāngarau. Yeah, that's it. Te reo pāngarau. Yeah. Engari, tika. Maths. Kao, ako nei pia, kāri au ngā roro pēnā I o tōku tuakana, ia te heke tū, a rā ōku tuakana rā o ko Jared. He tāngata, we te reo e rā. Ai. We te reo, mōhio ana, mea, koutou kua tai mai kau ki nā kūrereo. Pātai tāku, hea tō pātai. Hea te take. Oh, sound not too French. Hea te take, I tērā rerenga, kei tērā taha te kupu ai. Engari, I tērā rerenga, kei tērā te taha te kupu ai. I te mea he pērā. Ai. Koe nā tā rātai. Engari, hea te rereke o tāku. E he ana tāu. Engari, Kaya leo nāo ko Jared, tērā ahuatanga ki ka mārama te mea. No reira, koe rā tētahi mea. That's weird, because I would have thought, like, you know, to me, you're a tangata wete reo, but then, you know, Jared is a different level or different kind. What would you say is your strength? Like, say Jared's is wete reo, in te reo, what is yours? Well, me I whakarite a mā ko Jared, ki te wete I te tarau o tētahi. Ēnei, ko tā Jared, he ata whakamārama, tēnā, wete kia te here, kei ko nā kōwhao o te tātua, mehe tātua, te me, ko hau, wete kina. Ai. Engari ko taku, hea te mea kaha, ko te auaha, Yeah. Ai. ko te kite I te hohonutanga. Ai. Nā koe rā tētai mea ua kētai, ko rātau kai te noho
I tērā ao. Ai. Ei, te ao te wete reo. Kare mate o ngā taha e rua. E toru e whārānei, ne? Engari koera tētai oku mea marohirohi. Ai. Hai. E pai tērā. Kamatu, he tirohanga tō te tangata, ne, no te tangata. That's how people see things and you see them differently. So, etahi wā, e ako ai koe e etahi ahoranga o te reo, me mārama ki te taha wete reo, engari, hari te me mātanga rawa, ki ako koe i te reo. And koe nā wetahi mea i whaka horokuku ana te tangata ki te ako i te reo. It's something that has people hesitant. Tētahi taura, tō tātou hoa, aniwa haitana, pipu ai i te reo. Noho ana i te pinakitanga i Waikato. Oe, raru ke ana te Māori rā i te mahi o te wete reo. Ke ahau nei, he native speaker ia. Ai. So, you know, there's those sides to that. And, like, I know people who are syntax people. Koina te kōrero te ai e praone mō taua hunga. That's how they see te reo. And he pai tērā. Then others, pēnei au nei, ka whakarongo au te tauira tika, koina te tikara ka koina te tauira ka whai ai e au. You know? Did I need that I there? Preposition? See, you know? But for the things like, ka hoke anō ki te kaupapa, is it's actually how you stress yourself out. You can't learn anything when you're stressed out because you're worried about, e whakaro ke ana ki te he. And I think e mea, he ahoranga no te wā i noho ai tātou hei tauira i ngā kura katoa. Ana, ka he koe, ka taka te ao. Pau, kauke he akoranga i roto i ngā mea katoa mena e tika ana. Ka heke te akoranga. So it's to be comfortable with not knowing it all, be comfortable with being corrected, because te nui ngō te wā, pānema, ko tamaroto te mate. We're too scared to be outdone or corrected in front of others, ne? But then there's also, we have responsibilities, tātou te hanga mōhio nei ki te reo, he pēhea tō whakatika i tētahi ki te whakaro nui. How do you correct someone? And so I have my reo buddies, and I am open to them correcting me. So you want to get that too with your reo buddies. Kei roto mena, kei roto koutou te karahi kotahi, kei te taumato kotahi, me whakai koutou, mā koutou anō koutou whakatika. You know, and yeah, be comfortable with that stuff. It's still uncomfortable. I hate getting, you know, o ka whiwhiwhi taku arero, mena ka noho au, well, pēnei nai nei, kei he taku reo. But hei aha, ka ora koe anō a pōpō. Yeah, you're not gonna die. You're not gonna die. But be open to be corrected, and then once you're corrected, whakatika here. Get rid of it. Move on. Bang. Next one. Ne? Next one. Yeah. Ngau o te pai hamuti. Koina te ngau o te pai o te hamuti. That's like when you gotta get in the car with me and we're going for a drive. Just ngau o te pai hamuti. Yeah, ngau o te pai hamuti. Sometimes you gotta bite the bullet, e homa. Pai tērā kōrero, ana ko te kōrero taku wahi ne. Be comfortable in being uncomfortable. Hea tō whakamauritanga i tira? Ei, we only got 30 minutes left. I don't know. Kia tau pai koe i ngā tūārangaranga o te wā. Oh, I like that. Pai tērā. Okay. Should we get someone in our Go on then. hot seat? Yep. Well, okay. I don't know who. Do you got any ideas? Kei te ngākau hihi ko ara mai ki runga nei. Kake mai ki runga nei me o koutou pātai. Korua pātai. And don't think I'm going to get anything because we chucked them all out at the beginning. Hara mai ki te pai hamuti. Ngau ai. But save your facials. Yeah, save. How tōku mo te facials? Facials. He kupu tā tētai. Whakamōteko. Whakamōteko. Like Whakamōteko. on the whare. Whakamōteko. Whakamōteko. Yeah, it's like that. You go, ētai marae is like, just the teko like this. Yeah. And it's like that. Don't teko.
And then te kōrero. Yeah, yeah. And you got a different eye variation. Yeah. Ana kuia. I like the ones when they're looking down like that. Yeah, there's that one. Yeah, there's that one. And then there's like, you know that emoji that's like this? I like the emoji like this. Yo, chiki. If you were emoji, Yeah. how tata ki te emoji? Ata. Hemi, kei whea koe? Ata paki. No? Nah, that's Instagram. Yeah. Ko pai aua ke. Kono koe hei kai ako mōku. Okay, we'll go there. But If you're an emoji. pa puruti o whakamōteko, ka tai mai ana ki te tūru nei. Yeah. You just gotta call someone, get them. Should we just get mātai? Ka mai mātai? Mātai, he pātai. Oh, he pātai mō mātai. Hey. 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 No mai. Pena tō whakamōteko. Kia manawa nui mai ki oku Taringa. Kai koe te tuahine? Oh, yes. Tara mai. Oh yeah, come on. Ai. Te hahana Ea. hoki nei o tō tātou kote tuahine? Oh, we got some patais here. Yeah. Mā koe Oh, we've pane. got actual pātai. Cool. He pātai tēnei nā anonymous. I know that whānau. Taku, mea mōhio anō ki taua whānau. Anonymous, yeah. They're related to the Carnels. Yeah, can't now. Haven't seen them in a while. Yeah. Hoi noa nei te pātai, kia mutu te kauhau. He hanga mea, me mōhio ai e te tangata, e kīia ai ia he mātanga reo. He hanga mea, me mōhio ai e te tangata, e kīia ai ia he mātanga reo. Karawhiua. I think, kia hau nei, mātanga reo. Do you know you're mātanga reo when you say you're not? Yeah. Well, I'm definitely not. And I'm not a Oh, well, you know, yeah. Ahua rite tērā whakahoki a te puaheiri ki te tohunga. Kare te tohunga e ki, he tohunga ia. Mā te iwi tērā kōrero. Kei reira pe te wairu o tana kōrero, Ai, o te mātanga. oia. E ne tika tērā taha. Tātou mā, e hoa mā. Some of us, when we go to our kaupapa like this, and we're invited to speak, we never, ever give them the title or say, we are mātanga reo. Nā te iwi ki te rā kōrero. Ai. Nō reira, ki au, kei reira te whakautu. Kamutu, i roto i te kāhui, tērā kāhui, ko etahi, he mātanga, ki te tikanga. Ai. Nā, ko etahi, mōhio ana ki te reo, tino mōhio nei, matatau ki te reo, engari, kaore a rātau ngā mōhiotanga ki te tikanga, e taia nei e rātau tērā ao te kōrero, he ao, he wahanga nui tērā ki tō tātou ao Māori. Tērā pia ko etahi, he mātanga ki te kiwaha. He ao tērā, that's a universe. To know, language is to know a universe. Kia ora. So ki au, kei tērā, o nā pūkenga. Yeah. So mā te iwi e kōrero. Pātai tuarua, hea o koutou tino ōhākī ki te ao Māori. Tino pātai tērā. Kia here raua, kia piri i te mātau e ko te māramatanga. Kia tere raua, kia tere pipi whākau e ko te māhanatanga. Nā. Huri mai ki te reo, Māori, mā tātou, kōrero mo te ao katoa. Huri mai ki te ao te reo.
ngaua te paihamuti. To know a language is to know a universe. E ne kōrero ke anu, ko tātou ai, koe kia hau nei, whakapai ana koe tēnei ko te hunga paki. Kōrero ke ana mō tātou whanaunga noho mātau ana ki wahora. Ko tō rātou titiro ki te ao, e hara tērā ao i te ao Māori ki a rātou. You know, I want all of our whānau to turn to our Māori, learn te reo Māori. Cool. I think we should just be really proud with where we're at now and like what's already been done. And I just am really happy knowing that, you know, what I am doing today and what we are doing today is going to benefit my kids. Yep. And they are not going to have to go through this really hard learning journey that I'm trying to do. I just feel good knowing that it's going to be way better for them. Tika, tono. Tarawa ke nei ko te marama o mahuru. Ka eke a mahuru Māori ki tōna te kautau. He kaupapa, i putaake i te ngākau. Ko te pūtea, te mātāmuri. I roto i ngā tau, a hau ngā te wānanga o te aroa, kaore tētehi o ngā hinunga o te ao Māori, o ngā hinunga reo Māori, i tino tautoko mai i te kaupapa ki te pūtea. I riro nā te iwi te rā kaupapa, kōkiri. And this year, or last year, after the elections, and everybody was moaning about what was being done and what is being done to te reo. And that's what Mahuru Māori is all about. Ora. Mahuru Māori is being, to speak Māori unapologetically. Ne? To not have to feel that you need to make an excuse why you're speaking Māori, to extend the domain of te reo Māori. That domain, e hoa mā, it's not on a government sign, it's not on a policy, it's not on legislation. That domain is here. Kei roto i o tātou whakaaro, kei roto i o tātou ngākau. Koe nei ke, ki au, koe rā te wāhanga nui, e riro nei, e hoki mai ai tō tātou mana motuhake, ko te reo. Nō reira, kia kaha tātou, ana, ko Mahuru Māori e tū nei, koe a tētai o ngā ōhākī, ka waiho ki te ao. Tēnā koe. Fuck! Hār, pake. Yeah. He mic Never drop fails to tēnā. impress me, that fella. Ahe tika, kia ora. Kia ora. Pātai tuatoru, Moumou tō toto Māori. Tika te karā nei, ko ai te kai whakawā o tō toto. Your whānau. Yeah. Your doctor. Tākuta. Your doctor. I think it's your whānau, your marae, your hapu, your iwi. If they think you're good enough, who else do you need approval from? Kōrero te ai e prāne mo tau the main. You know, you kei a koe, ko koe tō kai whakawā. You make up inside yourself, whether you're a waste or not. Ki te waiho mā tētahi no waho atu i a koe, hei, he hake te patanga o tērā. To be influenced for that type of thing, that type of whakaro, externally, you're relying on something external. He hake kei roto i a koe. Pena ko tō toto yeah, ngaua te paihamuti. Ko te toto he tapu, nōku tōku tapu. Kaua mā tētahi tōku tapu e kōrero. Kia ora. Irakati. Let's go for all the mic drops today. Mic drop. Kia ora. Hono, he aha o kōrero, ki te hunga whakaiti i te hunga e ako tonu ana i te reo. Oh, here we go. Yeah, so this comes back to ki te kaupawai, things they won't tell you. Yeah, you won't be respected, you'll probably be disrespected. Yeah. Koe ne te mea ka whakaitingia. Yeah. Ka whakaitingia koe. Okay, you're doing that. Yeah, I was. Yeah.
Sa hea ngā kōrero. Wow. Koe e mea ana ki me whakai koe. Well, hea te ahunga o te whakaiti nei. Is it because you're learning te reo, or is it because you're not speaking te reo properly? Ēnei. In the eyes of another person. Hei tā te tirohanga o tētahi anō. Yeah. Hei aha. Hei aha māku. What about you, Mātai? What's your answer? E mātai. Hara mai ki au ki tōku kanohi. Say it in front of my face. No. Kau. I te pānui au te pātai whaeke nei. Komutu? Yeah. That's the other Well, manatuke passing. accent that started coming out. Yeah. From in front of my face. Anei whaeke nei ko te pātai o ko tau whānau anora, a non-Waimas. Me pēhea tā tātou nei whakamoi te tani whanei ara ko te kawatau, expectation. Kupu hou. Te hou. Kawatau. Kia ora. Kawatau. Me whehea tā tātou nei whakamoi te tani whanei te kawatau. He ahotanga tērā no tō tātou ao. Ai. He ne uaua te whakamoi tērā. I etahi wā, nāu anō rānei, tērā kawatau. Ko hau tētahi. I ngā tau. E pānaki nā tikanga o tōku o ōku ake marae. I te mea, i tupu au me aku kaumātua, ki te au, i te horopū, tikanga horopū nei. Ka noho mai, koia, hei pai aru. I ōku whakaaro, i nā ahotanga katoa, i runga i ōku marae. I ngā te kautau, ka mahu e nei. Ko mate haere. I nei, ko mate katoa. Tērā reanga. I mate au. I te mate au, i au anō, i ōku anō whakaaro, anei, mō tēnei kawatau, i nā hoki, i rongo au, ko tērā haipapa, i riro nāku, tērā haipapa, tērā huatanga e kawe. Hoki atu anau ki te kānga i te marae, kua tangi. Kua tangi, kua riri, kua hūnei, kua tūnāpihi, kua keka. Kua keka. Tāhi au ka noho i tētahi wā, kua pānui au i etahi o nā kōrero o nā tikanga Buddhism. A whakamauri tau i au ono. Ka kite au. Kaua māku nā he o etahi atu. Me te hunga, kāre nei e tae au te āwhina. Kia kaua e rā ahutanga u taena ki runga i au. Kia noho ko au te papa. Ne? No reira, he pēra anō. Ko te patu i te taniwha. Ako nei pe he patu. Ka maru taua taniwha, engari e kore taua taniwha e mate. Ne? Ko taua taniwha tonu, kei konei, kei ngā whakaaro. Tēnā koa, e noho, ki mihia he huarahi, hei whakamauri tau i a koe. Ne? Kia kaua hoki koe e huri. Kia rite ai, ki te rara, e whiu nei ngā kawatau ki a koe. I te me ko tātou katoa ka pērā. Tuku nāna ngā tamariki ki te whare kura, ki te kura kaupapa, ki te kura reo, ko tūmanako, mō tērā, anei ke. Kei reira ke rānei. Engari ka haere whērā. No reira, a koe rā tāku, ki tērā mō te kawatau. Yeah, koe rā tātou. Kamatu, ko te painga o te kawatau, ana, ko taua taniwha e rua ana mata, ana, ki te whakararahi koe i taua taniwha, ka mate koe. Engari, ko taua taniwha e tohu ana i te, i o tūmanako, ne? Kawatau, tūmanako, e tahi wā ka kau mingo wera, ka ngaro te tangata. Hei wā tōna me mihi te kawatau, ki roto anō i aua kawatau, ko tō taumata, ko tō hiahia. Engari, he wā tōna,
Me huri anō ki aua kawatau, ki taua taniwha, kia kite kōhea taua taniwha. And e tahi wā, me whakaiti taua taniwha. Me whakaiti ia. Ki te kore koe e hanga mihi ki taua taniwha, ka nui taua taniwha. It becomes beyond your reach. And then you have yourself feeling that it's beyond your abilities. So, koina te mata, ngā mata e rua o te taniwha. Yeah. Herita ki te, haere koe ki te gym, mate, thinking gonna, 1 week gonna have abs, whatever. Yeah. The PFT. I took the supplements and I... Wait, hang on, you're stealing my job. I'm the kaipātai of this show. Just take over. It's taking over. You're not getting extra on your invoice for this, you know. Okay, this is from Anonymous again. Anon, man, we're busy. Who is this? Haha, tētahi rautaki mā ngā kaiako Māori I roto I ngā kura auraki, ki te tiaki I ngā tauira Māori me a rātou tuakiri Māori. Tātou I haere ki nā kura kaupapa Pākehā. E tū. Ka pai, take noho. You should have abs by now. Should have abs now. And me, ko te kura kaupapa Māori, te whare kura rānei, kui rā kē tō huarai ako, tēnā e tū. I had fantastic teachers. I haere ki te kura kaupapa Pākehā, and my Māori teachers, they were fantastic. He manaaki, he tohu, he arataki. Kei te ao Māori te whakautu ki tērā pātai. Hey. And e mihi anau, kia koutou I tū mai, koutou I haere ki nā kura kaupapa whare kura. I wanted to go to one. Only so many could get on the roll at Ruamata. I really wanted to go to Ātoki. We didn't have the kura. Even today we don't. E tai o nā wai, ke te me tukunanga tamariki ki te whare kura, ki te kura kaupapa. They haven't got one. Nō reira, he wāhanga nui tō ngā kaiako, kei rō kura Pākehā. Kāriro mā koutou, te wairoa Māori e manaaki. I roto e aua kurara. But look, we're all products of, and I hate using the term mainstream. We're the mainstream. Ko te Māori te mainstream. The other stuff is a little sort of meandering stream that goes over there. With their trickle down effect. Yeah. Me huri anō e rā whakaro, because when we're using those words, we're empowering them. Ai. So kia kaha, tātou, koena ngā kupu aki. Anei te hua o etai, me taku whakapono, nā ngā kaiako I pērā ai. He mana nui tō te kaiako. Ne? Engari tātou mā, tātou tokomaha ngā kaiako, I'll be 1 more minute. Tokomaha ngā kaiako, kei rō whare kura, kei rō kura kaupapa. Tēnā, manaaki tia o tātou hoa, o tātou whanaunga huanga, kei ngā kura Pākehā. Ne? Me mutu tā tātou whakawehewehe I a tātou. Me te whakawā tētahi taha I tētahi taha. Kaua. Kei te prei tātou ki ngā ringa o te hoariri. Manaaki tia. Koe rā tāku.
ka mutu tirohia, te toko maha o tātou kei ngā kura Pākehā, manaaki tia, koera tāku. Yeah. And kamatu kia kaua e waiho mā te kura nahe te ao te tamaiti whakamaori nei. Kei rota tonu nei te kāinga. Kei rota tonu nei I te wā e hautu ana koe I te waka. Yeah. I've actually got something to add to that. Yes. Yep. I just had this random memory back. So yeah, I went to Pākehā schools, obviously. But so my thing is art. I just did all of the art classes at school, and like in intermediate, I think I spent most of my time in the art room instead of the normal classroom with everyone else. But anyway, and I just remember at high school, I had this really cool teacher, he Pākehā ia, but everyone else had to research these patterns on like curtains and stuff, and for our NCA level 1 art boards, and then like, so they were like getting old samples of curtains, etc. And I think because she knew, obviously I was Māori, I actually got to like research our patterns, our kōwhaiwhai and tukutuku and like our wharenui and stuff. And so I think just looking at that pātai, something that teachers could do, and I'm sure you do, is, you know, look at the actual interests of whatever the student's interested in. Curtain? But yeah, I mean, Hey. who wants to draw curtains, patterns? Yeah. He's got his blanket. But yeah, I'm just thinking back now, like that was really cool of her to let me do that. And like I got to do native plants while everyone else, I don't know what they were doing, but my artboard was completely different to theirs. And I was the one getting the excellence. True story. Koena tētai me ngaro ana. I nā wāmua ka te tiro te tohunga. Tāne mai, wahine mai. He ana pūmanawa o te tamaiti. He ana pūmanawa o te tamaiti. Pewhi te āhua o tana wairua. Ka whakahāngai I te marau o te whare wānanga ki aia. Ko te tāhu o te whare wānangara ka mautonu. Engari, ko etai āhuatanga o te whakaako I te o tamaiti rā. He rereke I tēnā tamaiti. Ne? Ana, taka mai ki aia nei, e noho ana tātou ahakoa, taku mōhio, whare kura. Kura Pākehā rānei, kei te wāhi kotahi. Ai. Yeah. Ne? Ko te tamaiti he pai ki aia te pihi rākau, kei te wepu ki ako ki te kaukau. Ai, koia. Ne? E rāhuatanga. Atora rā organisation, and I did the tikanga module of a carpentry course. And I looked at the tikanga module, and it was poverty. And I looked at these boys, they're doing their carpentry. They don't want to learn about karanga and whai kōrero and hongi. So I changed the whole thing. And I researched Māori, traditional Māori methods of measurement, of house building, of carpentry, of joinery. Whakahāngaitia ki tō rātau ao. Ne? Kātahi rātau ka hihiri. Ne? Kātahi rātau ka hihiri. Engari, anei taku mihi kia koutou kei ngā kāko, and I know you do it because my wahine was and is a teacher, and she'd stay up at night making the resources for her tauira. She'd go and buy everything and make the resources and create the things because they weren't resourced in the kura. So mihi nui tēnā kia koutou kei ngā pauako, engari, koe rā no tētai huarahi. Ei, whakahāngaitia ki te ao o te tamaiti, and ko tā Bentham, I te wae noho anau I tana whakamaru-marutanga, don't teach me about my culture, teach me with my culture. Don't teach me about te reo, teach me with te reo. And koe nā etai āhuatanga, e ngoi kore ana etai ki te pērā. Hoi anō, koe rā tātou. Nā, yeah. Paki ate. Nā,
I attended Pompelia Catholic College, ki whangarei. Oh, yeah. Pākehā rawatu. Hore kau rātou mōhio ki te ao Māori, but it wasn't all bad because my sort of... what we used to do is tell our teachers, we can't make, this next block of classes because there's new furniture coming in and we have to do a pōwhiri for it. So, rawa rātou mōhio, kia ora tātou. Haramai ngā tūruho, haramai. Haramai no hoanga. We need a kaitahi now. Yeah. And then you did a rosary. You could have got new curtains too, by the sound. Ka pai ko tatapau te wāhanga kia tātou. Hei whakakapi ake. Hea tētahi whakatau āki rānei, e noho nei ki te mātā mō whakaaro, he mea Pākehā, he mea Māori rānei that really resonates with you right now, and why? Oh. Let's go. Well, I'm the hene ngaro makere, so don't look at me. Ka tōaitia tāku i muara. Aini peko whakamauriti ke te koutou tēnei kōrero, but yeah, no one knows, no one cares how much you know until they know how much you care. Koina te mea kei te tihi o taku mahara i tēnei rā. Unless you want to read the last wrap-up whakatauki. Oh, no, I don't. Yeah, I know. The only one I can think of right now, and I feel like it always applies, and this one is just always ingrained in my mind because Hoani Waititi's from the coast. Ka puteru ha ka hau te rangatahi. Pai. And hopefully you all know what that means. Yep. Anei tētai. Kei te mātāmu o ka whakaaro. E ni whakaputahi e au. E hara tēnei te whakatau. Engari e kōro ana mao ko wharehuia tētai wā. Whakarongo ana mao ki e tei tangata mōhio. Kare whakahua ko ai. Ka mutu ana nā kōrero nei. Ka mea wharehuia ki au. O nā tangata rā praone. Ko ai te mea mōhio, ko ai te mea mārama. Okay. Oh, it's one of those Mufasa moments when you're sitting with wharehuia. And there's always your, ia kōrero ka maringi mai wānangutu. Kei reira koe whakarongo pīkari ana. Ka me ki au. Ko te tangata mātou. Ko te tangata mātou. He mōhio ki te whakamahi. I ana mōhiotanga. Engari, ko te tangata mārama. Ko te tangata mōhio. He mōhio ki te whakamahi. I ana mātauranga. Engari, ko te tangata mārama. He mōhio ki te whakamahi. I ana mōhiotanga. Nō reira whakamahi a o koutou mōhiotanga. Kei noho puehu. E rā mōhiotanga. E kore tō tātou reo. E eke. Anei kia toitū tō tātou reo. Anei a taringa. Me mātai. Tāo ko māsia e mihi nei kia koutou ko eke te wā. Huri huri noa i roto i tō tātou whare. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou. Kia ora tātou. Hei kona! Bit whakaronga pīkari kari. Get the rope close, everybody, buddy. Taringa, taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te. Kaupapa tino whakahirahira. Whakarongo pīkari kari mai. Hare hare mai, o taringa hare hare mai. We gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. Nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.